Акшамлар хайыр ноябрьнан 10 эфирде заман Қырымве дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сіздеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Украина, Никарагуа девлеті ижғал етілген Қырымда ось консуллығына ачқаны үшін итираз бүлдіріп санкциялар кірсетмеге шандырды. Боле биянатны Украинаның тышышлері назерлігі тарқатты. Ярмадада бұл бұрынжы четел девлетінің темсілжілігі олды. Бүгін Ярмадаға Никарагуаның Русиядегі елшісі келіп, ижғалжілер акимиет векілерінен қорышып, консуллық açып фахри консул вазифесіне Олег Белавинцев тайынледі. Русия ордысынан сабық вице-адмиралы ве Русия президентінің сабық Қырым темсілжісідір. Ижғалжілер елбашысы Сергей Аксенов қайд еткеніне көре Никарагуа еле тасил ве бизнес лейхаларына амелге кечірежеккенлер. Тышышлері назерлігінде қайд еткенлеріне көре ижғал етілген Қырымда четел девлетінің темсілжілігі açылмасы Украина қанунларыны бозаве халқара құқығына зыт келе. Украина акимиеті санкциялар кірсетмесі үшін Украина Милли Хавсызлық ве Мудафа шурасына мураджат етті. Відповідне рішення має чіткий сигнал офіційного послання українського народу, окремим урядом держав, а зокрема Республіці Нікарагуа. Реалізація цього рішення та його подальший розгляд Ради національної безпеки України, введення такого рішення президентом України в дію та затвердження парламентом України відповідно забезпечить застосування всеохоплюючих санкцій проти окремої іноземної держави, чиї дії прямо суперечать національним інтересам і безпеці українських громадян та потурають збройній агресії Російської Федерації проти України. Никарагуа 2014 сенесі Русия тарафындан Қырым ышғалыны таныған еді девлеттен бірідір. Бүгінгі күнге Никарагуанен бераберлікте Қырымны Русия қысмулырақ Афганистан, Венесуэла, Куба, Женебе Корея ве Сурия таны. Бұл девлетлер Бірлешкен Миллетлер топлашуында Украинаның ве Русия тежаузи девлет оларақ танылмасы ве Қырым азат етілмесі резолюцияларына қол тұтмай. Бұне берабер Меркези Америкада ерлешкен Никарагуа, Женебе Осетия ве Абхазияның сөзде мұстақылығыны де таныған еді. Қырым прокуратурасы қанунсыз Қырым самооборонасы бірлешмесінің үш жазасына шеклену сеслендірді. Олар Рус ордысына Ахмеджетте мемори биналарыны запт етмеге ярдым еті блокпостлар құрған. Шекленгенлер Украина құқырыжыларының еліне түшсе 8 жылға қадыр азатлықтан марум етле біле. Шекленгенлерінің бірі Украин фааллері яқаланмасында да иштирак еткен. 2 кіші есе февраль-март айлары девамында Жанкой кірішінде блокпостларда тұрып, машиналарыны тоқтапты, весеқаларыны тешкірген. Прокуратура автономії спільно з Головним управлінням Національної поліції у Автономній Республіці Крим та місті Севастополі повідомила про підозру 3 учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму» за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Меджлис рейсінің муавинове халық депутаты Ақтемчей Гос Туневан апске алынған ишгалжелерінен ишбірлікші Николай Федорян Украина құқыружыларының елінден қачмамасы үшін президент Зеленскийге мұражат етті. Украина ішкі ішлерін әзірлігінің Қырымдаки бөлігі елбашысынан сабық муавины кеченлері Қырымға қайтқаны вақыт Каланчак сыңыр кечішінде тұтылды. Оны Қырым татарларға репрессиялар қоланған ишгалжелерге ярдым еткені үшін девлет хайнлігінде қабатлайлары. Кто-то его очень серьезно здесь поддерживает в Украине. И мало того, он еще и сегодня заявил, что он не один раз был уже в Украине. Есть прямая ответственность президента Зеленского, потому что все СБУшники, прокуроры, это его, как 100% люди. Поэтому нужно дать обществу четкие ответы. Почему подобные преступники, соучастники преступления по оккупации Крыма так вольно здесь перебывают в Украине и туды-сюды шастают, не неся ответственности.
Украина ички ишлер назирлигынан Кырымдаки болыгы yolbaşısынан сабық муавины 2012 senesinden берілі Черномор нефтегаз шirketinde нақлият болыгынан yolbaşısı vazifesinde çalışaydı. İşgalciler şirketini zapt etkенне bakmadan çalışmağa devam etti. Nikolay Fedoryan şirkette çalışıp sistematik şekilde işgalcilerinin kuvvetçilerine, Kırım tatarlarının evlerinde tintuf geçirmege barmak için avtobuslar ayırgan. Onun qabatı tazdıklansa onu 15 yılga kadar azatlıktan marum etebilirler. Keçken kun devamında Ukraynada 10.179 yangi COVID-19 hastası belgilendi. 191 insan vefat etken, 5,5 bin insan tedavilengen. En çok hasta Kiev'de kaydetilgen 750 kişi. COVID-19 hastalığı Ukrayna Mudafaa Naziri Andrey Taranda da tazdıklandı. Odan başka işzaretinen barmastan evvel test tapşırgan. Nazir Taran uzunu yaxşı duya eken, onun için o da prezident gibi distansiyon şekilde işini devam edecek. Ukraynada ise Sağlık Nazirliğinin teşebbüsü ile rahatlık günü karantinini kırsetebilirler. Rahatlık günleri ticaret merkezleri çalışmayacak, restoran ve kahvehaneler ise tek kapıdan satacak. Hastahanelerde ise COVID-19 hastaları tedavilenmesi prioritet olarak belgilendi. Plan boyunca belgilengen operatsiyalar lağv etildi. Lakin acil operatsiyalar yapılması devam edecek, dedi Nazir Stepanov. Ті ж саме онкологічні захворювання, вони будуть робитися в повному обсязі. Будь-які речі пов'язані з пологами, будь-які речі інші пов'язані з такими плановими госпіталізаціями, відтермінування яких буде загрожувати життю. Ніхто нічого не зупиняє. Зрозуміло, що в повному обсязі наші лікарі, наші медичні працівники, як і раніше, будуть надавати цю медичну допомогу. İşgal etilgen Kırımda koronavirus hastalığı 223 insanda tazdıklandı. 17 insan COVID-19 kurbanı olgan. Bu işgalciler tarqatқан resmi statistikadır. Koronavirus infeksiyası tarqalğımağa devam etkeni için tatillerden son 2 mektep ve 36 sınıf distansiyon оқышқа keçirilgen. Buna beraber 3 bala bakçası ve da 18 gruppanı karantinge kapatkanlar. Baku sokaklarında bayram, Yerevanda ise kalabalıklar. Azerbaycan ve Ermenistan Rusiyanın iştirakı ile Dağlıq Qarabağ cenkini toxtatmak için anlaşma imzaladı. Azerbaycan azatlık cenki devamında boşatkan topraklarda kalacak, cenksiz da birkaç rayon Azerbaycan nezaretine kaytarılmalı. Tanılmagan Dağlıq Qarabağ'ın paytaxtını Rusiyanın barıştırıcı askerleri nezaret edecek. Buna beraber Rusiya askerleri Laçin koridorunu nezaret etmeli. Türkiye barıştırıcıları da iştirak etmesi istisna etilmey. Bakuda bu Azerbaycan'ın yengişi ve 30 yıllık cenkinin sonu deyilер. Yerevanda ise binlerden insan sokaklarga çıkıp bu kapitülasya olganını kaydetti. Parlament binasını zapt etip, baş nazir Nikol Paşinyan istifaga ketmesini talap ettiler. Putin'in nezaretinde olgan barışık ve iki tarafının reaksiyası bizim levhamızda. Ermeniler ordusu çıkarılmalı. Ateşkesubu birlikte nezaret etilmeli. Dağlıq Qarabağ'ın azat etilmegen kısmına Rusiyanın barıştırıcı askerleri kirsetili. Bu eposu Ermenistan-Azerbaycan arasında imzalangan anlaşmanın 11 maddesinde kaydetilgen. Anlaşma gece Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in nezaretinde imzalandı. Благодарю вас, Михаил Геннадьевич. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Весиқаға көре, екі тарап атешіні тоқтатып есірлерінен деңішмелі. Эрменистан, Келбаджар, Газах ве Лачин районларыны Азербайжан незаретіне қайтармалы. Ләкин танылмаған Жұмхуриетінің пайтақты Степанакертнен Кобек бағы кібі Лачин коридоры қалдырыла. Военно-политическое урегулирование конфликта, который мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию. Нагорно-Карабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии. И то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием. Региондан Эрмен ордулары çıkarılmalı. Ләкин оларның еріні Русия барыштырыcı askerleri alacak. 2000 Rusiya askeri, 100-ге yakın БТР ve diğer harbi texnikanen Dağlıq Qarabağ'ın azat olunmagan kısmına kirecek. Ermenistan territoriyasından keçip Azerbaycan'ın esas kısmını Nakhichevan muhtariyetinen bağlayacak yolunu da Rusiya sınırcıları nezaret etmeli.
Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации. Бу мечбури адым еді деп шикайет етті Эрменистан баш назиры Никол Пашинян. Санки дерсін Эрмен ордусы тек Азербайджан ордусынен дегілде, әм Түркия аскерлері, әм де үжіретлі аскерлерінен женклешкен екен. У цій ситуації не було можливості ухвалити інше рішення. Потім я докладніше розповім, чому і в чому причина подій останніх місяців. Я не можу зробити цього прямо зараз, бо зараз головна мета – припинити бойові дії. А якщо я щось скажу, я поставлю під загрозу людей. Азербайджан президенті Ильхам Алиев milletке yapқан müracaatında bu tarihi galebe dedi. Hələ də işğal altında olan rayonlarımızı Ağdam, Laçin, Kəlbəcər rayonlarını qan tökülmədən biz qaytaraq və qısa bir müddət qoyulur. Bu ayın sonuna qədər bu rayonlar bizə qaytarılır. Əziz soydaşlarım, gözünüz aydın olsun. Siz qayıdırsınız, biz qayıdırıq. Azərbaycan qayıdır. Ильхам Алиев президентлік мүддеті деваманда Эрмен ордусы içte ilerilemez деп Ermenistan baş naziri Nikol Paşinyan'ı мысқылады. Bir kəlmə də yoxdur. Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan deyəsən bir çox iller ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayıl'a. Rəqs eləyirdi. Nə oldu be status? Cəhənnəmə getdi status. Gora getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdu status. Və olmayacaq. Gecesi binlerden insan Baku sokaklarına çıkıp Azerbaycan bayraklarının avtoyürüyüşler geçirip salютlar atıp şiarlar seslendirdiler. Ermenistan'da ise imzalanğan anlaşmanı milli menfaatlар xainligi dediler. Binlerden insan hakimiyet binası ogında toplaşıp öz narazılığını seslendirdi. Olar Paşinyan bu anlaşmadan öz imzasını qaytarıp alıp istifaga ketmesini talap ettiler. Narazılıq göstergenlerinin bir kısmı parlament salonuna kırıp şamata ko'tardi. Sözde Rusiya barıştırıcı askerleri şu gecesi de Dağlıq Qarabağqa barmaq için yolga çıktı. Inform Napalm neshri tarqatgan ma'lumotga ko'ra, söz Samarada yerleşken 15-ci motostrelkovoy brigada haqqında keti. Ular Qrim işgali ve Ukrayna sharqidagi jangda ishtirok etgan. Barışık anlaşması 5 yılga imzalangan. Ermenistan ve Azerbaycan qarshi olmasa anlaşma devam ettirilebili. Sentyabrning 27-sinde başlatılgan 2-ci Qarabağ jangi devamında Azerbaycan askerleri Ermenistan 90-cı seneleri zapt etken 240 meskun yerini azat etti. Vladislav Stuzuk, Zaman, ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edepinizge hayırlı akşamlar tileyim. ATR'den ayrılmanız görüşkенже.